hari abagore bashobora gusama yaraye abyaye afite umwana w'ukwezi ibyo ndabizi asubira asame karatinda nyabuna nk'abakobwa banga abahungu hano ngo ntabwo ari aba diaspora erega aba diaspora bo muri future naba bari hano uyu munsi ariko tekeza kuvuga ngo ngiye kwisi no gikora mu rugo rwanje tekereza urugo rwawe turi umuetranje ni wowe nyiri rugo ni ukuvuga ngo ni wowe uri ni cyagiye ikintu cyose kiri mu rugo ariko ngo ikisi ngikora ngo ikisi no gikora mu rugo rwawe hari something do hari ibintu zanumva bitagenda urantere mu jinyamana reka ibyo bintu masha babwire ngaba hano nta kintu cyiza umugore akunda nko kumutekera noneho iyo atagutekeye ukamutekera ukamuha keya ukamwereka yuko ari uw'agaciro nashatse inzi ku rugo rwanje ruzoba Edeni umugore azoza avuga ngo se w'amana we uyu muntu wandemeye wangiriye neza gutya wangiriye neza azoza yicara atanga ituro ryishimwe apana bene babagabo baza mu nzu umugore akihisha ngo shitani araje abagabo bahindura amazina ubu nyine mu mago bamwe ni ba shitani ngo ryakorogo kandi iyo time utebo nije wayishizeho so umugore wayishizeho ndamubwira ngo iki cyumweru ni wowe uzoteka ikindi cyumweru nije uzoteka uzoza uryama ngo uzutse uzunywa icyayi kandi usanga ntangiteguye na wumve ko Yesu agira neza A world of stories. ndakuramukije wofunguye iyi video ndizera neza ko uri amahoro ngushimira kuba uhisemo Afrimedia live muri kino gitondo aho duherereye twe ni mu gitondo aho uri sinzi ko bwije wenda igihe uzareba ino video buzaba bwije cyangwa ari ninjoro twifurije ijoro ryiza nimba uri mu kazi imirimo myiza ibyo uherereyemo byose Imana ikomeze kubibamo Afrimedia live rero muri iki gitondo twishimiye milestone tumaze kugeraho cyangwa se ibyo mumaze kudushigikira naho twageze turashimira abantu benshi mukomeje guhitamwo Afrimedia live kudukurikira maze iminsi mbabwira ngo kanda subscribe twuzuze 100 tangiye mbabwira ngo warakoze cyane nzagushimira by'umwihariko ariko ndagushimiye aka kanya mvuga ngo warakoze nubundi sambaza # ni gusambaza tunaelekea 1M tugende hanyuma turi muri Afrimedia live nk'ibisanzwe turi kumwe n'umusaza papa ABOY niwe tugiye kuba turi kuganira tangiranye vibes nkiziwe kugira ngo tuze kugendana tibiza koroha tugiye gukora ibintu zose yaravuze ngo YouTube ngo ni ibyahishuwe papa ABOY imeze bite tuko salama papa namahoro Mungu ni mwema uri muri Afrimedia live birarenze uko bien tuko bien turabyishimiye cyane kuba asante sana turakwakiriye hano tukunishimira ko wemeye kuza ngo tuganire uganirize iyi mbaga yacu iri hano ngaho bibwira batakuzi ngo bamenye ko papa ABOY ninde tugiye kuba turi kuganira okay reka munyemerere kugira ngo ndumva umutima umpatira kugira ngo tubane dusenge bikore tubane dusenge kugira ngo ibyo tugiye gukora Imana ibi guiding kandi bibashe kugera kubo bigomba kugeraho bitunganye kandi bibashe kubagira n'umumaro kuko ndatekereza ko amagambo tuvuga atari twe twayihaye Imana n'imbuto yatubibzemo kugira ngo natwe tuzayitange ku isi izagirira abantu akamaro reka dusenge ni n'ubwa mbere ngira ngo wenda bigiye kuba ariko numvise ari mwuka ni utuyobora turamwemereye rwose yes data mu izina rya Yesu turagushimiye kuko wemeye ku birenge byacu bikandagira muri studio ya Afrimedia TV ni ukuri tugushimiye ubumana bwawe mu buzima bwacu tugushimiye kuko uri data kandi tugushimiye kuko ibyo wadushizemo ari byo tugiye gutanga kugira ngo bibashe kugira umwe cyangwa babiri cyangwa benshi bibashe kuzagirira umumaro bizamufashe ubabaye azanezerwe ubuze direction y'ubuzima azabone direction y'ubuzima ufite impano muri we yananiwe gusohora kugira ngo imugirire umumaro kandi igirire n'abandi umumaro Mana nakurikirana kino kiganiro azabone imbaraga zimushoboza gukora ibyo yari yarananiwe mu izina rya Yesu Kristo natuye amahoro n'umugisha ku bantu bose badukurikirana natuye amahoro n'umugisha ku bantu bose bakurikirana Afrimedia TV ndetse na papa ABOY TV ndetse n'ayandi ma TV yose y'abantu bafite umuhamagaro bafite passion bafite kwihanganira umuhamagaro ni ikintu gitoroshe Mana abo bose ubagire neza kandi
ukomeze kubafasha kugira ngo impano babashizemo babashe kuzikoresha kugira ngo zigire umumaro benshi. Ugize neza rero kuko ubyumvise kandi kuko uri mu ruhande rwacu, mu izina rya Yesu Kristo tuzambaje kandi dushima. Amen. Amen. Rero nkuko wari ubivuze, iri sengesho rikugereho uryakire rwose, rigira ico rihinduye. Yego. Okay, njyewe nitwa Papa ABOY. Ndi umupapa, ndubase, mfite umudamu n'abana 5. Hanyuma ndi umunyafrika, ndi kavukira muri Afrika. Ndumva nibyo kandi ibyo birahagije, ibyo biri sawa cyane. Asante sana. Uti ndi umupapa. Kuba umupapa bimera bite? Kuba umupapa ubwira nk'abantu basiribateri bari hano. Ubundi kuba umupapa ni responsibility. Zo kuba ufite abana bakureba, bakeneye life iturutse kuri wewe, ufite umudamu, hanyuma noneho ukaba uri umuntu ufite urugo umanaginga. Hariho abamanaginga ingo ariko bataraba abapapa. Ariko kumanaginga urugo ntibisobanura ko uri umupapa. Oya, uri manager w'urwo rugo ariko ntabwo ari umupapa, kubera yuko utarubaka urugo, nta alliance ufite. Tibumva? Rero uzaba umupapa kubera yuko ufite umudamu. Nta muntu wo kwita ngo ngurira umupapa kandi uri papa wande. Kandi abe n'umupapa utarabona abana, nawe wari umupapa wa mudamu wiwe. Yes. Aba ari umupapa cyangwa aba ari umugabo? Ni umugabo kandi ni umupapa wiwe, kubera yuko niwe umumanaginga, niwe umukorera ibintu byose, niwe depending aho, kuko niko Bible ivuga. Who is Papa ABOY? Papa ABOY ni umuntu uri simple. Ni umuntu w'abantu, ni mutu wa watu. Ni umuntu uri humble, ni umuntu ukunda ibintu byoroheje, biciriritse, ukunda no kubana n'abantu boroheje kandi baciriritse. Umuntu avuze ngo dushaka kumenya Papa ABOY byimbitse, aho hari hejuru. Tubwire. Papa ABOY ni kurya nakubwiye. Urashaka kunshomboroza. Uranshomboreza, urakoze agati mu ntozo urahura. Nice cyakuzanye hano no kugira ngo ngushomboreze. Papa ABOY ni umuntu usanzwe, ni umuntu ukunda kwishima. Nshobora no gutanga amafaranga kugira ngo nishime. Nshobora kumva ahantu hariho abakomedie, kumva ahantu hariho umuntu dushobora kuganira, akankora kuri tempa. Umuntu ushobora kunkora kuri tempa tukaganira, akankora ku bwonko. Uwo ngo nshobora no gutanga amafaranga nkishura sale kugira ngo tugende tuje guseka. Uwo niyo Papa ABOY. Cyakabiri, Papa ABOY ni umuntu ukunda abantu. Umuntu wese muri rusange, ariko cyane cyane ngakunda abantu boroheje, abakene, abantu bababaye, abarwayi, abantu badakunzwe n'abandi muri societe, abantu batishimiwe n'abandi, abantu banenwa n'abandi. Numva aribo nkunda cyane, kandi simvuze ko n'abandi ntabakunda, ndabakunda, ariko cyane cyane yongeze ku bantu benabo. Numva umutima wanje ariho no kwamanicaraho n'abamayibobo sawa. Sawa cyane. Kuba tamenye umuntu turi kuganira, reka mubabwire bukeya. Papa ABOY ni umukomedi. Ni umupapa usetsa. Nawe mwicaranye mu buzima hanze ya kamera, nyine wisanga wasetsa utamenye uko byagenze. Ari nayo mpamvu naje nemeye ko ari umukomediye koko, kubera ko gusetsa nyine muta. Hanyuma gasubira akaba ari umuntu uri gutrendinga kuri social media kubw'impamvu z'ibintu agenda yigisha, cyangwa se akina yigisha abantu, abagabo n'abagore, ngo abagabo tureke ibyubahiro byacu tumere nk'abagore. Abagabo ako kantu wongeyemo ngo abagabo karambambisha nono. Ati abagabo mugende muze musasa ibitanda, muza mukoropa mu nzu, muza mutekera abagore banyu bicaye hariya n'abarenze ukuguru kukundi, nawe yumve ko Yesu agira neza. Mukorera abana amasuku, uje koza abana, uba cleaning,
ivyo byose n'ibindi nawe ugenda wongeraho ni umuntu ushaka ko abagabo tureka icyubahiro cy'abagabo kigasubira hasi mbese mukaresha n'umugore mugasubira imirimo ijanye n'imirimo yo mu rugo ngo ntabwo ari iy'abagore. Ibintu tugiye kuba tubiganiraho tubicambuwe tubimanuke adusobanurire izo bintu ukuntu bimeze. Papa ABOY, ni gute wahamagariwe gukora izo bintu? Ubundi uhereye mu ngobyi ya Edeni kuva umuntu wa mbere abaho uko Imana yabiremye nuko yabipanze apana ibimvamo je we boy dukurikije uko Bible ivuga. Ubundi Bibiliya ivuga yuko Adamu yahingiraga ingobyi ya Edeni. Adamu rero igihe yahingiraga ingobyi ya Edeni niwe Imana yari yarashinze icyo gikorwa. Kandi Edeni yacu abubatse urugo ni urugo rwacu. Ni ukuvuga ngo ni twebwe tugomba guhingira urugo rwacu, kubera yuko hari ibintu bibiri abantu baza birengagiza, kandi cyane cyane abagabo twirengagiza. Tuza twirengagiza yuko Imana yavuze yuko tuzarya turushye. Twakoze twabize ivyuya ngo aho niho hazova ibiryo byacu. Hanyuma turangije turabifata tubishira ku bagore. Tuzikuraho tubishira ku bagore. Abagore ngo nibo bo guteka, abagore nibo bo gukoropa, nibo bo gusasa, nibo ninde wababwiye ko zanditse mu page mu kiye gitabo. Umugore umuruho wiwe Bibiliya ivuga numwe. Ahantu uzokomoka ni hamwe. Mu byo gushakira urugo amaramuko mu mugore ntibirimo. Ntibimureba rwose ashatse yo kwicara agatuza. Keretse umupfakazi udafite umugabo. Kuko Bibiliya iravuga ngo ibyifuzo by'umugore byose ngo bizoherera ku mugabo we. Uhereye ku biryo ni ku mugabo, n'imyambaro ni ku mugabo, amavuta ni ku mugabo, pedicure manicure facial ni ku mugabo, umusatsi ikirato mu mugabo ari ni cyaji yabyo ikirato. Buriya waruzi yuko nta mugore ugomba kwigurira umwenda mu gihe afite umugabo. Kubera yuko umugabo ni uri ni cyaji yibyo. Tiwumva? Niko birivuga ngo ibyifuzo byawe byose. None umugore ni yigurira ikirato, akigurira ihuzu, akigurira ibiryo, akishakira renti. None azoba kicifuje wa mugabo. Ibyifuzo byawe byaba bikiri kuri wa mugabo. No, azoba yagiye wrong. Myandi magambo nta mugore ugomba gukora. Umugore gukora kwiwe ni kumwe. Bibiliya ivuga yuko azobabara gusa umunsi wo kubyarako. Umunsi w'ibisi. Naho twebwe iteka ryose ni twebwe tugomba urumva gusafaringa dushaka amayisha. Abagabo nakubwiye ngo kuba umugabo ntabwo ari ipataro kuko n'abagore barazambara. Kuba umugabo ni responsibility. Izo responsibility rero twarazifasha tuziheza abagore. Ubundi umugabo niwe wari ukagomba kwikorera amazi kwiriba, ariko twabihaye abagore kuko umugabo ni nawe Imana yahaye imbaraga ziruta iz'umugore. Abagabo baje kuvoma, abagabo bavome baje kwiribira yepfo, abavomira yepfo ku marobine, abagabo bavome. Urumva? Ibi ngibi ndabizi yuko bikomeye kubyumva, kubera yuko tidushaka ko bibi byacu. Tiwumva? Kuko tuzi yuko biri very hard, ariko tukabiheza abagore. Ushatse umugore n'umugore wawe, uramuzanye mu rugo rwawe. Tiwumva? Kandi akenshi ntubuzanye umugore ngo azoza kugutekera kuko n'ubundi uri umusibateri wagaze witekera. Wagaze wisasira. Tiwumva? Wagaze wikoropera. Ubuzanye umugore ngo aguheshe icyo utari ufite. Ico niki? N'abana. Haguhindura umupapa. Niko kazi kiwe. Noko. Reka twinjire muri iyi topic mwabantu mwe tuyimanuke. Mbere yuko tuyijamwe Papa ABOY. Ibi ngibi kugira ngo utangire kuja muri ibi hari aho byari bihuriye n'ubuzima bwawe bwite. Okay, jewe ni reka wenda mbere tari nashaka nagaze nigisha bino bintu by'abashakanye kandi tari nashaka. Ute kubera iki? Jewe numvaga yuko urugo rwanje rugomba kuzoba paradiso. Umugore wanje agomba kuzashakwa akamenya ngo nashatswe n'umumarayika. Ndi muri Edeni. Nashatse inzi ku rugo rwanje ruzoba Edeni. Umugore azoza avuga ngo se wa Mana we uyu muntu wandemeye wangiriye neza gutya. Wangiriye neza.
azoza yicara atanga ituro ryishimwe apana bene babagabo baza mu nzu umugore akihisha ngo shitani araje abagabo bahindura amazina ubu nyine mu mago bamwe ni ba shitani ngo ryakorogo ngo yantare urumva nawe mazina ubundi yari akagomba kuvuga ngo hani araje darling araje umukundwa araje umukunzi araje shera araje urumva donc abantu ntibaramenya inshingano zabo ugomba guhakikisha ko urugo rwawe rugize atmosphere utanze atmosphere nziza mu rugo rwawe ku buryo nuza mu rugo abana bazoza bagusimbira bakabumva impumuro yawe utarakingura n'umuryango abana bakaza bavuga ngo daddy yatinze ariko hari abavyeyi baza binjira mu nzu abana bakaja mu rutara hari abavyeyi baza binjira mu nzu aho abana kuza kubasanganira bakirukanga bahunga ngaho nyumvira urwo rugo Bibiri iravuga ngo urugo rwiza umugore mwiza washatse neza ngo ubu uri muri paradiso ubu uri muri Edeni ngo ariko kandi ngo urugo rubi narwo ngo ubusa nkaho uri muri Gehinomu kandi utari mu muriro yes nuko ukiri umusore rero utangira kubyigisha ntangira nageze ndabyibuka igihe nariko nzana muri Kenya mu 2009 naje mpamvyigisha kuva mu Rwanda muri Kampala coach mbagaze nkagenda mfashe nkingi gurya nigisha iby'abagore n'abagabo abagabo bakarira abagore bakarira bakabose wa mwana ibi bintu wowe ugira urugo atoyaye none ibi bintu wavuga wabikuye naje simuzamziyumvamo ndabyibuka ico gihe umunsi umwe hari harimo n'umugabo w'umukiri watandukanye n'umugore bari batuye mu Bwongereza tugera na Nairobi arambwira ngo uzonshake ndagukeneye nkeneye no kuguheza akazi araturika ararira arambwira ngo je bijya wari kuvuga nije wari kubwira umugabo atandukana n'umugore wiwe gute ni iki cyo tuma abantu bashakanye batandukana wazo ubyigisha cyangwa wazo uje impaka mu modoka oyaye nariko mvyigisha nta muntu twako tugenda impaka bakambaza ibibazo nkabasubiza bakamo ese none wewe makuru uko twatubona ukiri umwana ibi bintu none wewe udafite n'umugore ibi bintu wewe wabibwiye niki kambwa ati no ni ibintu niyumvamo natangiye gusengera urugo rwiza natangiye gusengera ingo mu mwaka wa 2000 ico genda nifite nimba ari imyaka 16 nimba ari 10 gutyo nimba atari 16 ni 17 gutyo kagenda mu masengesho nkamara nk'iminsi 7 ndarya ntanku navayo mu kindi cyumweru nkumva bidahagije nkongera kandi ngasubirayo ndibuka igihe kimwe bigeze no kunsora mu cuma c'amasengesho babangura ngo nzopfiramwo rwari urugo rw'umudamu abantu benshi baranamuzi yitwa ngo ni Judith yarabi kibungo aza kunsora maravuga ngo uzopfira muri inzu yanje abantu banshireho urubanza ngo basi ngaho urya ndavuga ati no ko ndasengera ikintu gikomeye njewe ntazi ntiwumva kubera yuko numvaga urugo rugomba kuba paradiso ico gihe na divorce zari taranabaho nari ntarabona n'umuntu n'umwe wakoze divorce niri jambo rya divorce ntabyo narinzi ntiwumva kandi je uko nifuzaga ko urugo rwanje ruzomera niko rumeze n'uyu munsi nabo tubana wenda bubikubwira nuko umugore wawe twakwakiriye hano utazanye na mama ABOY mama ABOY ari turamusuje mama ABOY muri Australia uyu munsi twarikuba iyo muba mwicaranye hano byari kuba byiza cyane ariko tubwire mwahuye gute wamuterese gute umurambagije gute kumurambagiza ntabwo byigeze bingora kubera yuko namurambagije mfite ibikomere byinshi namurambagije hano hepfo yiwawe aha hepfo ya studio hano hepfo ngaha kuri Equity yaraje yinjira mu nzu ndamubwira ngo nagukunze mu nzu mwari murimo aho njewe nari hano kwa missionary Charles twarabanaga nawe mu nzu araza baramuhamagara ati hari umuntu ugukeneye hano kandi karihuta karasubirayo none uze mubonane ni umushitsi kandi nari ntuya nari ko nja hehe hari aho nari mfite nja umukobwa aza yihuta mu gitondo ca kare icyayi cyari bari kwagitereka ku meza kera yahageze je ndabwira ati jewe nahagera gutya nkamubona gutya amaherekezo ndamanyatanga ntabwo gutereta ngo sasa ngo urabona naramubwira ngo jewe ndumusore ngejeje igihe cyo kubaka urugo none nawe nimba uri inkumi ukaba wumva uri ready kubaka urugo jewe ndumugabo wawe kandi ubukwe ni mu kwezi kuza
uko niko byageze none akaza yika ese noneho uyu muntu none wameze gute ubonye umuntu si ubwa mbere mbonye ni ubwa mbere naje jewe nari nsanzwe nkuzi iwe akambwira ngo iwe yaranze ariko nyine akazagira nk'ubwoba akabose ariko uyu muhungu si ikirara umuntu yo kwa mabwira undi muntu atazi ndamubwira ati wewe nimba warasenze Imana wizere ko ndi umugabo mwiza uzizere gusa nawe kunyigaho ntuzonyiga ngo menye ntiwonyiga ngo umenye abe nibwo twomara n'imyaka 10 umwana w'umuntu azayihisha ariko wowe nimba warasenze Imana ngo izo guha urugo rwiza jewe ndi umugabo zo guha urugo rwiza genda uzizere kandi ugende ubwira abiwanyu yuko wabonye umugabo ufite ubuko no agabase no uyu muntu no uri umutindo nyabaki wewe namubwira ati wewe ibyo ntubigiremo ikibazo naje sinkuza ariko je ndakwizeye nizeye Imana nasenze kwizo mpeza urugo rwiza uko niko byagenze hashize ibyumweru 3 ukwezi dusora invitation ibyumweru 3 nta makuru yo kwirirwa ugenda ukururana nta kugenda ukururana muzokora amakosa menshi nuhe mutoma muteye bwa mbere uwe mutoma amubwiye umvisha avuze ngo yego jewe nkoze mu buryo bw'imitoma wamubwiye gute akwemereye ngo yego koragira ngo no kwibuka amagambo namubwiye gusa narishimye kuko byanze bikunze impamvu ndi kubaza gutya wari umufatiranye icambere umufatiranye ta gahunda yawe yarazi agusanze mu rugo bamubwiye ko aje kureba umuntu ariko nawe ninkaho nawe yari afite ibikomere twahuye nawe afite ibikomere baratandukanye n'undi muhungu baramaranye imyaka 5 Ntiwumva wowe wari ufite ibihe naje nari mfite ibindi bikomera abasista benshi bagiye baguteye indobo bagiye bantera zarusha ariko abandi naje noneho rero uwawe barahurutse araguhaye yego ya buryo wawe mane wawe buriya ntaza kugora wawe ntaza kugora mane nta bintu byinshi aza gusaba nta makondisiyo niki kintu yoba yaragusabye akiri umukobwa mutarabana gikomeye iwe umudamu wanje ubusanzwe ni n'umuntu ugira amagambo makeya urumva ni umuntu udakunda ibintu biri hayi tiyumva imiterere yowe n'abamuzi niko bamuzi wenda abadukurikirana barabizi nta kundi ibintu byo gushamashamwa byo kwirukankira cyane iby'isi ngo akubwira ngo ufite imodoka ngo ufite inzu za bindi bazo bavuga nimba umugabo ari inzu nimba umugabo ari imodoka umugabo ni responsibility umugabo ntahuriye n'imodoka umugabo ntahuriye n'inzu umugabo ntanahuriye no kuba afite akazi ega ushobora kuza mu rugo rw'umuntu adafite akazi ukamuhesha kubona akazi kuko Bibiliya iravuga ngo ababiri barutumwe icyo ngicyo cyo rwose abantu baza bareka kwibesha ntaho bihuriye n'urugo wewe noneho mumaze kubana n'umugore hari challenge mwahuye nayo muza kuyivamo biza gutuma noneho ifuelinga wamuhamagara njewe nta challenge nimwe ndahura y'urugo kuva no bakurugo tanimwe kuva no bakurugo nubatse urugo ndi tayari nubatse urugo ndahubutse nubatse urugo ntiganya abandi nubatse urugo ntiganye urubyiruko bagenzi banje wenda bari bubatse urugo nabo ngo mbigane ngo ubwo runaka yubatse ngo naje reka nubake oyaye nubatse urugo nane narateguye kwanza uburyo nzobana n'umugore wanje kandi nubatse urugo numva yuko urugo ari urwanje ngomba kuzarukorera n'umugore wanje nzamubwira ngo habe n'ubwo kwanga ubunyine gutekera abana n'ubwo kwanga kubuhagira no menya yuko n'ubundi atari inshingano zawe kuko n'ubundi uzokoreza ibitari inshingano zawe jewe no buhagira kuko nabanje ntabwo bitwa amazina y'umugore wanje bitwa amazina yanje tiwumva nukuvuga ngo abana n'umutungo wanje tiwumva nukuvuga ngo rero umugore ni umuntu ukuzanira inyungu nubwo muba muzisangiye ariko kandi mu bundi buryo akenshi tiwumva akenshi buriya abana umugore aza abahesha umugabo bakitirirwa umugabo
urumva niko systeme y'isi yubatse habe no muri Bible nta mwana numwe wigeze witirirwa nyine tiwumva ahubwo abuzukuru abana banje no bita izina rya mama tiwumva kabita n'izina rya data habe n'umukobwa wanje niko yitwa izina rya mama umwana wanje w'imfura yitwa Sifa nkuko mama nawe uri Sifa tiwumva akitwa n'amazina yanje ariko ntawo kwitwa amazina ya nyina habe na nyina ndiyobye hano mu banyakenya ba Nyambura b'abagabo barahaba bande nabande usanga abagabo bitwa amazina ya ba nyina aho urumva rero biterwa n'imico y'abantu ariko twebwe mu mico yacu umwana azayitwa amazina ya se cyangwa akitwa amazina ya sekuru akitwa nkamwita amazina ya data kuba muri Australia hari ico byahinduye ku myumvire yawe kubijanye n'iyi topic y'ingo iburinganire wenda ukaba wareinfluenceijwe no kuba amategeko ya hariya cyambere aho umugore umwanya munini cya kabiri imirimo iri hariya byonyine usigara mu rugo umugore yagiye mu kazi bikakoblija kuba wokora ku kazi hari aho byo bihuriye jewe ibingibi nigisha nabihereye hano nimba ari gukoropa nabihereye hano muri Kenya turabageni nimba ari guteka nabihereye hano turabageni n'umugore wanje twageze tugenda ibihe nimba warakurikiranye love story yacu uzabibona twageze tugenda ibihe byo guteka kandi iyo time table nije wayishizeho so umugore wayishizeho ndamubwira ngo iki cyumweru ni wowe uzoteka ikindi cyumweru nije uzoteka uzoza uryama ngo uzutse uzunywa icyayi kandi usanga ntangiteguye na wumve ko Yesu agira neza erega urugo rwacu urugo rwawe uko ushaka kurugira niko rwomera ushatse ko urugo rwawe ruba paradiso muzi ukuri rwawe paradiso ushatse ko urugo rwawe ruba Gehinomu ushatse ko urugo rwawe ruba isibanira ry'abadayimoni ni automatic ni ibintu byoroshe uko ushaka gukiranura inzu yawe niko izikiranuka uvuze ngo nkeneye inzu yo hejuru no hasi niko izimera ukeneye ngo nkeneye 2 bedroom nkeneye 3 bedroom 4 bedroom nkeneye 2 bathroom nkeneye sitting room zibiri urumva mu rugo rwanje so zose niko biza bigenda rero uko urugo rwawe rumeze uyu munsi niko washatse ko rumera abagabo benshi cyangwa se mu mico y'Ikinyafrika in general iyo mirimo ni y'abagore yego ni imico y'Ikinyafrika yego iyo bitagenze uko byitwa nko guhahazwa n'umugore kubinganzwa jewe nibyo nifuza iyo byari bishobotse ngo nganzwe mu gukorera urugo rwanje imbinganzwa yo gukorera urugo imbimbata y'urugo rwanje iyo byari bishobotse ubundi nimba utaremera no kuba n'imbata y'urugo rwawe tukunda urugo rwawe kugira so kuganzwa no gukunda urugo none wuhagiye abana bawe wiyuhagiye wewe ubuganjijwe erega abana bawe nibo wewe na amaraso yawe bagiye gupima nda DNA basanga ari bo wewe tiwumva none gukura mu mwana pampers nepi urumva umwana wanje kumuswanye kumutunganya uko ndaganjijwe ndahahajwe umwana wanje niyo mpamvu zavuga ngo abantu benshi bazabubaka amago bataramenya urugwicarico niyo mpamvu buri gihe mpora patira abapasiteri kino kintu mbere yuko abantu urubyiruko guhera kuri abangaba bari hano bazoza babanza baje mu masomo yo kuzubaka urugo agifite akibura nk'imyaka 10 yo kuzubaka urugo azoza aje mu masomo buri gihe yo kubaka urugo kubabwira urugo wicarico ikibazo nuko abapasiteri bibagora kuko nabo ntabyo bakora ivyo bihuza gute n'umuco abantu baba barakuriyemo umuco wo gukandamiza bamwe uwo si umuco reka tuvuga ko ari umuco mubi kuko hari umuco mwiza akaba n'umuco mubi kuko muri twebwe hari imico mibi haba tugomba gukuramo tugakopera imico y'abandi myiza ariko wakuriye muri Kongo n'urugero niyo navukiye apana kuvuga ngo usanga niyo nakuriye ni nayo navukiye hari imirimo y'abana b'abahungu n'imirimo y'abana b'abakobwa abo muri Kongo bo bararenganye cyane bararenganye biteye ubwoba reka nyamu niyo topic kuyikora uratuma uransembura ngaho tubwire kuko nabo bari kutwumva abantu bari ruguru bunyine ariko kuvuga ngo umwana w'umukobwa atoragure urumva aje kuruzi kuvoma aje gukukira inyana aje kwahira icarire ahome inzu tiwumva yoza amasahani yoza inkongoro agemure kubiraro
ibyo byose ngo n'umwana w'umukobwa Namaraje umwana no ku w'umuhungu masomo. we gusa ave ku masomo aza asaba amata n'ibiryo narangiza yamaje kugatorera yamaje gukina akabumbu no kuragira umurimo umwe ibyo urumva biri fair ariko si umwe nawe yagiye kuragira numwe none se kuragira ngo ni imirimo ingahe kuzitira iki inzitiro eko yo bagaza zitira kangahe mu mwaka ni n'abashi bagazabikora aho urumva ariko umwana w'umukobwa wacu ngo yamakora iyo mirimo yose basaza be gusa bari aho ngaho no kumesa twari twabisize amesere n'abasaza inzu yose urantere mujinyamana reka ibyo bintu masha babwire ngaba hano ibyo bintu nta n'urukundo rurimo by the way nkusubira focus bivugeho cyane bisobanure none se nakubwiye ngo utekeze umwana w'umukobwa w'iwacu aje kwahira icyarire yewe aho aje si icyarire gaconyine n'ibyatsi byo kwicaraho mu rugo mu kirambi urumva gukuka harya bizitwaga gute naje noneho nabyibagiwe muze kutwandikira muri comment ibyo gasa kwahira ni icyarire cy'inyana naho ibyatsi byo kwicaraho mu kirambi uko bagaze babyita imyeyo nta byatsi by'umweyo ibyatsi by'umweyo birahaba simbizi muze kubitubwira muri comment ntiwumva ibyo byose ngo abikore amesere basaza be amesere nyina urumva aho agenda aje gukukira inyana aza home kuranyumva akubure imbere y'urugo ibyo bintu byose ngo biri ku mwana w'umukobwa umuhungu gusa ari kugatorero hariya gusa yagiye mu kabumbu ngaho yagiye iriya mu myivugo amabi mu myivugo kwivugumika iriye epfo mu kibira uko nibyo ngibyo gukina ibyinka kwirukanka ku mirambi no ku misozi uko nuko wowe ukabona biriya bintu uko byari byo bigomba guhinduka boy kuvuga bino bintu kubwiriza bino bintu kwigisha abantu by'umwihariko abagabo b'abanyafurika ibintu biragoye sibyo ese ikibazo kirimo ni ikema itonde ntabwo ari ni na benshi by'umwihariko abantu bakuriye mu cyaro bakamenya ibi tuhe tuvuga kubibakuramo uyu munsi uhura n'izihe challenge challenge hari bamwe bazamampamagara ngo boy we ngo ngo kintu uvuze ngo kiradusenyera ingo ngo neza ngo urarusenya ateze gute ati none we kurabona bino bintu none wowe twobishobora none icyo kunanira ni iki ko hari abagore benshi bari mu kunyoreza ama video ngo dore umugabo wanje karateka bakaba kamera ati imana igumugisha papa boy ubona umugabo wanje ateka n'abagabo bakambwira ati papa boy ibintu wavuze twebwe twarabyumvishije twarabihawe pe twabonye yuko birorusha nta kintu cyiza umugore akunda nko kumutekera noneho iyo atagutekeye ukamutekera ukamuha keya ukamwereka yuko ari uw'agaciro urumva none akutekeza abantu bivuga yuko ari ngo ari izabza zoroshe ariko tukabakoresha imirimo ikomeye urumva umugore ku buryo yumva n'uburyohe bw'ubuzima ntabwo kabisa wewe menya yuko ugomba kurema atmosphere nziza mu rugo rwawe kandi ikintu cyose uzokora uhakorera urugo rwawe papa tabukoroni burimo mu musukuri kandi ukoronijwe no gukorera urugo rwawe ahubwo ni naco gikenewe urumva igikenewe ahubwo nuko nimba utaremera no gupfira urugo rwawe nta n'impamvu wari gushaka nkuduha timeline cyangwa timetable umugabo n'umugore ko babalansinga imirimo mu rugo ubundi reka nkubwire uko byakagombye hera mu gitondo byakagombye uko bikwiriye kuba bimeze umugore nimba byose guteka icyayi ibukoropa nawe urabyumva nimba byose guteka icyayi ibukoropa nawe cyangwa ube woza abana uhagira abana bambike ubasige urumva umugore atangira gutegura ibintu byose biri tayari urabyumva nubyuka nyuma sasa igitanda umugore nimba yabyutse mbere sasa igitanda ntiwumva ntibikubuza kuba umugabo mu rugo rwawe mana ahubwo wari uzi ko ari nabyo bituma noneho n'umugore
keretse warahuye n'umugore w'igifu ariko nta n'umugore wokora ibyo keretse umugore udafite ubwenge nta n'umugore w'igifu haba umugore w'igifu nari nshatse kuvuga ni umugore wovuga ngo kuramufasha imirimo yo mu rugo ko murakorana ngo narangiza ngo agusuzugure ariko uremera ko bobikora naje nakubwiye ngo uwokora ibyo niryo jambo nakoresheje uwokora ibyo yobari nta bwenge agira ahubwo yoza gupfukamira hakabaho se umuntu nk'uyu yovaye koko usobanukirwa agaciro ko gufatikanya k'umugabo n'umugore mu rugo kuko urugo ga nimba ari ibyoga mureke abagore tubite benye nyiri urugo hano babita benye nyumba aho sawa urumva noneho natwe rero mureke bihinduke tubite tuzoza tubita abatware kuko ga nibo bagize urugo ntiyumva nimba umugabo ahayumva ko ibingi batobishobora nimba ahayumva ko batobikora nimba ahayumva ko batobikora waje kureba imirimo ikorwa mu rugo nyinshi niyo umugore kandi byose ari Imana yari yaraduhaye ko twebwe tugomba kubikora ariko tukaba twarabyikuyeho tukabiheza abagore mureke gari bazaza dushaka iyo mirimo yo mu rugo ihuye no kugaburira urugo gushakira urugo aho ni bitandukaniye tubwire none wohaha ibiryo biduhurize wohaha ibiryo ukananirwa kubiteka umugore amaboko adatekesha wowe ntayugira inda igaburira ibiryo iyo nda wowe ntayugira n'umugore wenyine yigira abagabo tureke kwikuraho responsibility hari aho ibyo bisobanura noneho ko iyo ari imirimo y'umugabo soma Bible man urugo ruzokorerwa n'umugabo kubatemera Bibiliya urugo ruzokorerwa n'umugabo kubatemera Bibiliya abatemera Bibiliya nabo bafite ikindi bemera wenda bemera imico yabo ivuga ko umugore agomba kumenya ibintu zo mu rugo abo nabo ni ukutamenya umugambi w'Imana ku rugo ariko ubundi umugabo niwe wagenewe gukorera urugo umugore kubabara kuye kuri mu kubyara honyine gusa tahandi hantu agomba kuruhira nimba umugore harushwa no kwirukanka inyuma y'iby'urugo si inshingano ze nakubwiye ngo kereza umupfakazi udafite umugabo udafite none se niba Bibiliya ivuga ngo umugore wese azodependinga azegamira imitekerereze yiwe yose izoba ku mugabo we ibyifuzo bye bizoba ku mugabo we none ahubwo ibyifuzo by'abagabo benshi bisigaye biri ku bagore umugore atakoze iki ntaco ushobora gukora umugore atakoze kandi ari we wari ukagomba kubikora byose kuko umugore niwe yegamiyeho si wowe ugomba kwegamira ku mugore si wowe ugomba kudependinga ku mugore ni ukuvuga ngo umugore atatetse uwo munsi ntimurye atahagurutse ngo ave mu nzu agende gushakisha ntimurye aje mu kazi ntimwishura rente hano muri Kenya basigaye baja mu caro bakamara ukwezi umugore wanje nakwemera ko aje mu caro narinze mva hano muri Kenya umugore wanje naramubwiye ngo nagushakiye kumzarira ntabwo nagushakiye kunkorera n'ubu nyine muri Australia niko uzobaza abantu tubana niki wabwira abagore bafite abagabo abagabo bafite abagore bagenda mu caro noneho bafite abagabo bakorera hano bafite abagabo baba lazy people lazy man abagabo b'abashangu kandi ubikirazira kikazirwa ko umugabo w'umushangu nica ubundi umugabo agomba kuba ari umuntu w'iminyamipango waza gahunda na za shuguri nico kiranga umugabo man n'imishinga umugabo agomba guhora afite imishinga za plani zidashira kuzogeza afasha akabantu agomba kuba ari hard working apana kuza umugabo ntazaneta akaguru ku kandi urumva bategereze ko umugore aje gushaka ibiryo hako tekeza umugore kuvuga ngo ave hano ngo agende ngo mucaro ngo amare y'ukwezi amare y'icumweru ntago bari umugore wawe hari amakese yuko bari mu gushika bagashakira benshi barashatse ariko tubundi babuzo ni kugushaka kubera bari mu nshingano zitari zabo mwaraterereje aho ngaho uwo mugore wamubwira iki abantu nibahindura imitekerereze man nibahindura imyumvire urumva inshingano zo gukorera urugo n'iz'umugabo umugore nawe agakipinga iby'urugo iby'abana umugabo agende aje gushaka iby'urugo bizotunga urugo renti yohereze amafaranga urumva abana school fees ayashakire hasi no hejuru kutayabura kuko niko Imana yavuze
noneho tureka bagiye gupagasa kubera ko bagiye bikoreye ibintu biruhanyije wenda bimwe n'ibindi umugore yarize yize kugira ngo akore ni ministre ni umudepite ni iki ni umuloya ni iki areke ako kazi oya ndi yokareka ntabwo yokareka akora iki rero tiwumva yogakora tiwumva yogakora rwose kandi agakomeza kuba umugore mu rugo tiwumva ugiriwe amahirwe umugore wawe akabona iyo mirimo ni amahirwe ntabwo ari bibi bwo gufatikanya umugabo n'umugore ariko njewe icyo umugabo yabaye ikigwari nawe yaretse umugore akaja kuba umudepite oya ntabwo yabaye ikigwari wabyumvise ariko kandi njewe nanga yuko abagabo banga inshingano zabo bakaziheza abagore tiwumva icyo njewe nico ndwanya 100%. Twebwe nitwemere yuko twananiwe tuzamura amaboko abagore batuyoboye uyu mugabo nawe arakora suko uwo mugore wagiye mu caro umugabo adakora nawe ari muri kinyozi arogosha kimwe n'uwagiye umugabo ufite umugore uri muri kabineti runaka ministeri runaka umugabo nawe ni umusirikare cyangwa se umugore akazi kose akora agomba kugakora ataha mu rugo agomba kugakora ataha mu rugo hari abakora muri UN yamwohereje mu kindi gihugu yego uko yotaha mu rugo gute nuko bagomba kujana n'umugabo tumva ko umugore influenceje umugabo kwimuka kubera akazi k'umugore bizoshoboka ariko bakabana umugore azozagana muri office agaruke umugabo se niba nawe hari afite akandi kazi katamwemerera kwimuka jewe kuri jewe ntabwo nshobora kumwemerera tiyo kwemerera umugore kwaje mu kazi sinshobora kubera iki tibikunda kubera yuko buriya urugo ni ikintu gikomeye ni ikintu kiri strong kandi kiri legere tibumva ushobora gukunda akazi ukaruzinga urugo ukabura urugo noneho se ko umugabo we ashobora gukorera mu kindi gihugu urugo ruri hano yego umugabo we warabyemerewe kuko niko Imana yamugeneye kuja gushakisha amaramuko y'urugo nibyo mpaye mvuga tiyoja gukunda akazi n'ubundi akaruzinga urugo yasize hano ariko umugore umugore asigaye mu rugo rw'abana urumva aho ngaho yo barananiranye ariko ari ugiye akava mu rugo kandi icyo mubwiye abantu bose bameze gutyo bafite ibibazo mu mago yabo turi kuganira na papa ABOY nicyo kikwereka yuko baba bari bijanye n'ingo gato ku bintu bijanye n'ingo ibi tuvuga cyangwa se ari kutubwira ni ibitekerezo bye nawe utubwira ibyawe muri comment bidakora ibitekerezo dukurikiye turabizi ko mufite experience mu ngo mumaze imyaka myinshi mu birimo ariko turi kuganira ku ngo turi gushaka ni gute ingo zakubakika neza ni gute niyihe balance ikwiriye kuba ihari niki twokungurana niki twofashanya papa ABOY rero nibyo bintu akina nibyo bintu yigisha nibyo bintu agenda avuga nico kimuri ku mutima natwe niyo mpamvu twamutumiye kugira ngo tuganire tubabarize ibibazo byinshi mwibaza nibyo dusize wenda nta kibazo mu bitwandikire muri comment nitugira amahirwe gusura kuganira nawe tuzabikora papa ABOY cyumva turi kuvuga ngo umugabo iwe arashobora kuva hano akaja gukorera mu kintu hose ashaka ku isi kubw'amaramuko y'urugo kuko niwe byagenewe ariko umugore ntagende never uzogerageza ukora ubushakashatsi abantu bose bameze gutya ingo zabo zifite ibibazo umuntu ufite umugore ukora ahantu adataha mu rugo akaba ashobora kurara muri hoteli 2-3 abo bantu bagomba kuba bafite ibibazo kandi ibyo nkubwiye n'ubigenzura uzosanga ibyo nakubwiye ari ukuri tibikunda ndibishoboka hari experience ufite z'ingero hari nabo nzi bamwe umugore wa gutyo ubu baratandukanye umugore uje mu kazi umugabo akama asigara abyara abandi bana agashaka abandi bagore umugabo yarasigaye umugore yaragiye mu mirimo ufite ikosa ninde muri bombi ubwo umugore agomba kuguma mu rugo turebe mu bihugu murimo ni ibihugu bya opportunity biheza abagore ijambo umugore akumva ko agomba gukora kubera ko akeneye gutunga sawa atahe mu rugo nta kibazo atahe no mu rugo ariko bibaye ngombwa ko afite iyo esprit yo kumva ko nawe arashoboye kandi nyine hari n'imvugo ivuga ngo ico umugabo yokora umugore yogikora kabiri yogikora neza kurushaho sivyo cyane bivuze ngo iyo mirimo abagabo bakora n'abagore bayishoboye cyane so kuyikora gusa cyane kurusha abagabo kurusha abagabo none uvuga gute ko ari akazi k'abagabo
kandi abagore ariko Imana yahaye abagabo kandi abagore bakaba bagakeneye. wari uzi ko abagore ari nabo bantu ba mbere bari honest kuruta abagabo. Yeah. Abagore nibo bantu ba mbere bashobora kugukorera ibintu neza batakuriganya kuruta abagabo. Yes. Nunashaka no muri office yawe gukoresha abantu yinjiza amafaranga ahantu utari uzokoresha abagore cyane kuruta abagabo. Yes. Kuko biragoye ko abagore bopfa kukwiba kimwe n'abagabo. Umugore yo ndakwiba yoza yiba bene twaturi two gushira abana gusa imboga. Urumva? Ariko hari amakese twumva y'abagore bisha abagabo kugira ngo basigarane imitungo. Isi yarahindutse nyine aba yarashatse nabi papa. Aba yarashatse na ibyo babyita donc bazita no gushaka nabi cyangwa niho isi igeze. Oya aba yarashatse nabi. Aba yarashatse umuntu ufite umutima mubi ukunda ibyise kuruta umuntu. Yes. Iyo ugize amahirwe mabi ugahura n'umuntu ngo habe nubwo woza umwoza ibirenge tazanyurwa. Especially hano mu gihugu ca Kenya dukunda kubona izo case zabaye. Yes. Urumva habe nubwo woza umwoza ibirenge uri umugabo w'uko woza umugore wa birenge tiyonyurwa. Tiwumva umugore utanyurwa ameze nk'imva. Bahora bashiramwe abantu buri munsi ariko nta munsi irazamura amaboko ngo ivuga ngo none ndahaza. Nienda nuko nayo umugani bazawubeshera nayo imva se nimwe. Aho nyine donc ni ubutaka bavuga. No butaka mbese bwanze guha. No butaka donc ku isi yose. None duhurize iyi mirimo tukiri ku bagabo n'abagore. Ta kibazo. Kandi turabatinda. Ndi hano. Aba bagabo n'abagore abagabo kurabaka imirimo yabo kuja gushakira ingo. Abagore bakayijamwe ariko ugakenera ngo bagaruke mu rugo bakori naka kazi ko mu rugo. Oya yavuye mu rugo umugore yose gara hakora bya bindi byose. Tiwumva kuko umugabo yagiye kubariza inshingano zo gushaka none ugantari mu rugo kuko aho ngaho imirimo yarabuze muri iyo area. Ariko hari ahandi yamenye yuko habonetse imirimo. Umugabo yogenda aho kugira umugore agende. Yes. Nimba ako kazi kayakabona umugore bimuke bose bagende. Tibatanduka. Kibirimo ntibikunda. Navyumvise abantu mudukurikiye ubwo ngubwo ni inama za Papa ABOY. Papa ABOY ibi bintu maze iminsi uri kwigisha. Hari témoignage maze kubona z'abantu feedback maze kwakira feedback. Nyinshi rwose. Aho dusangiza aho twumvise izagukozeho. Ngira ngo nejo narazivuze. Urumva? Abantu benshi hariho bari baratandukanye umugabo n'umugore babana mu byumba bibiri ariko babana mu nzu. Bamara kugukurikirana inyigisho twigisha amafilme dukina bagahinduka bagaduhamagara. Nejo bundi ngiye kuza hano hari umuntu wanyohereje message arambwira ngo njewe nari narifungishije umugore wanje twari twarabyiyemeje twari tumaze imyaka 5 atariko ndetse yanambwiye harira cyane atariko tumaze kumva inyigisho zawe twumvise imitima yacu ducira urubanza itubwira ko naba bana dufite atari twebwe tuzatubarera atari imbaraga zacu zibabeshejeho kimwe nuko nabandi twozobyara n'ubundi atari imbaraga zacu zizongera kubabeshaho ahubwo iki Imana yagambiriye kuri bo ega buriya nuko ibi byose abene byaona po byose nukutamenya nukutizera Imana ariko umenye yuko nta mwana Imana yotanga itaramugeneye isahani ye tiwakagobye kwifungisha umuntu nemera wo kwifungisha numwe mugihe yasenze Imana timusubiza n'umuntu ubyara mu bibazo kiwumva akagira ibibazo hafi burembe gupfa uwo muntu nemera yuko yo kwifungisha kubera impamvu zitamuturutseho tiwumva ariko uvuga ngo tubyara bo dushoboye kurera ushoboye bangahe iyo urebye ubushobozi bwawe uzubona ko nabo ngabo ufite ari wowe ubasha kubarera ukoze karikire y'amafaranga abana bazabarya ku kwezi nibyo mudamurya mu nzu uzubona ko azava mu biganza byawe cyangwa n'iki Imana yari yarapanze ku buzima bw'urugo rwawe donc twakwishingano ku Mana tuzishiraho bituma ubuzima butugora ariko hari abavuga ko bagomba gushiramo intervalle yo kugira ngo umwe abanza kure undabone kuza intervalle nyabaki yo kugira ngo umwana abanza agira imyaka 2 cyangwa 3 cyangwa 4 oyaye ndahekane ni sawa ndahekane ni sawa ariko kuza abana bose iyo bakuriye rimwe Papa ABOY hari abagore bashobora gusama yaraye abyaye afite umwana w'ukwezi ibyo ndabizi asubira same karatinda nyabuna
niko wemera none Uwo oya mugore asubira uretse agifite n'icyo uruhinja. uretse n'icyo hari ubundi zakagombye kuba na byiza wenda yuko abantu bazoza bagenda bakaja kwiga kwa muganga uburyo bwiza bwo kumanajinga urumva noneho mwarangiza mudakoresheje imiti mutagize gute Imana yarabigenye ibintu byo kubara by'amatariki urumva kandi ari ku Mana ari kuri mwebwe nta rubanza mufite ariko muza muja kwishiraho imanza urumva nuruhe rubanza bafite kuba babikoze urubanza bafite rwo gukoresha imiti yo kugira ngo wenda tube turetse abifungisha turabagarukaho turi kubaringaniza babanze batanga intervale yo kugira ngo abana hari uburyo bwo gutanga intervale urumva kandi mutagiye mu by'imiti umuti nica kibi gute kuko harimo kwica iyo warwaye tuzuja kwa muganga ukivuza cyane tubazaguha umuti ubukozi icaha tacamba nkoze ariko noneho ntacumba nishega muri jo ahubwo mba ngura ibinkiza ariko noneho iyo wagiye muri onapo uha wica abari kwica abari kwica urubyaro naho iyo uko kundi wavuga ngo waje kwa muganga kubikora ni gute iho bakwigisha kumenya amatariki urumva y'uburumbuke n'amatariki atari y'uburumbuke none iyo utababyaye ico gihe ho bizitwa iki ngo hari amatariki y'uburumbuke n'amatariki atari ayo matariki y'uburumbuke yarenze uwo iho uba ntacaha kirimo nta kibazo kirimo kandi mwanze kubabyara hoya ntago mwanze kubabyara hoya biba byagenze bite tima mwashatse ko abandi bakura kandi noneho mudakoresheje n'imiti mukoresheje uburyo Imana yaremye no kuvuga ngo uburyo Imana yaremye imiti yaje kubufasha kubera ko bwananiwe se kubera ko Imana yaremye ari pirate suko bwananiwe nuko umuntu yanze kwirirwa kuzabara amatariki buri munsi buri kwezi nibare kubushango yifashisha imiti nibare kubushango bwo guhamya hari aho byanditse muri Bibiliya ko ari icaha kugira ngo kuja muri ona byanditse ko kwica ari icaha ariko ntiyishe hari umuntu yagize gute yagize gute uzogende mu bihugu uzogende mu bihugu si uhauja ure kuzorera reka nkubaze ikibazo ubu nyina la majorité hafi ya bose nabasaza gusa kubera yuko batabyaye ibo umuntu azashakwa akamabwa ngo je sinzobyara abo ngabo nabavuze ko batabyara ntiturabageraho abagiye muri onapo ya Burundi turi ku muntu azasama amaze ukwezi kumwe yifashishije imiti anyoye iyo miti kugira ngo amare imyaka 2 atarasubira gukurikiza umwana sibyo kandi yirinde stress zo kuzayirirwa habara buri munsi buri kwezi yego sibyo yego uwo muntu yakoze icaha donc wewe kuravuga ngo bazoza bifungisha imyaka 2 kugira ngo umwana wa mbere yego nyine ko turaganira kugira ngo umwana wa mbere abanze yigira haruguru akure sibyo wibuka yuko ari uvuga ngo ni imyaka 2 ari nogeze 10 ivyo si tiwumvaga kera maneno tiwumva kera nonoga biza bitangira intervale y'imyaka ni ituma kibica hasi oya ntabwo ni intervale niyo mpamvu je mvuga ngo babireke baziture bavyara akuza abantu kuntari beza yo umwana wa mbere azaza ukavuga ngo yiri number 1 uwa kabiri yaza ukavuga ngo uyu nguyu ni kibasumba uwa gatatu yaza ukavuga ngo ese noneho ndamwita gute ndavuga gute tiwumva abana kera umwana iyo yaje si mwebwe se hano muri Kenya bavuze ngo mungu akileta mtoto ngo analeta na sahani yake koko seza yizana no kuyizana se azakora igitangaza gute ahubwo mbere yuko n'umwana aza ntiyo biyo ndirimbo ifavoriza abantu kwibesha ntiba planning oya ni ukuri kw'Imana planning ni bare erega Imana yaradu planning nta muntu n'umwe Imana itageneye abana azozara kuri abantu nibyo mbangubwira erega yuko yamaso ku Mana utangira kubona ibyabo nose utekereza ko umugore yifungishije bizotuma umugambi w'Imana uburizwamo oya kera uba waburijwemo umuntu yotuma umugambi w'Imana uburizwamo none ntuzi ko umuntu azarwanya umugambi w'Imana Imana igatsindwa oya Imana ntizitsindwa ahubwo wa mugambi iyo yawurwanyije ni uzumugiraho ingaruka Imana ntizitsindwa hari indirimbo bagazaririmba ngo witanze umugambi w'Imana uramuhitana aho sibyo mbangubwira turi mu kubona ko zabona pozi bahitana tuzo bibona buri munsi dore urebe nk'ahantu kuntu hashusha iyo ukazusanga ari muri imbeho umutwe munda umugongo aho uko zo kwitanga umugambi w'Imana wa muri n'abarwara gutyo kandi ntaho napo yagiye sawa uwo ntarubanza afite ariko tekeza kurwara gutyo ari wowe uhabuzitera n'Imana yabiguteye se
ni wowe wenyine binafsi niwe wabyiteye kubera kurwanya wa mugambi w'Imana uzuhitana abantu uzugira ngo niki iri iwanyu mu bazungu ngo haje no gufungisha abagabo so bimeze gute jewe apana sa makuru yo ku mateleviziyo cyangwa ku binyamakuru jewe gutya naribonaniye nabo live gutya abagabo bifungisha uko ndi kumwe nawe uko twatuvugana nawe turavugana nawe aravuga ngo jewe naragiye narifungishije narikoni baramukoni niko birizi ivuga wenyine n'akanwa kabere kumwe n'umugore we ngo atazosura kubyara n'ukuri kw'Imana mu ijuru uwo mugore akeneye gusura kubyara ntibirimo ntabikeneye ntibirimo nawe se yarifungishije aho umugore yanze kwifungisha umugabo yamagenda arifungisha hanyuma uyu mugore akeneye kubyara ntiyobyara kundi mugabo wakayimenya nyiri yabyaye nankana ndahumiwe iyo yabyaye kandi ikintu kiza gitangaza ikintu abagore batazamenya abagabo bazamara kubashuka baje muri onapo y'imyaka 5 ikaba imyaka 10 ikava ku 10 20 akaba araciye umugabo akamubwira ngo je sizobyihanganira sinogumana abana babiri agashaka undi apana umwe atanashaka akabyara hariya kuri uriya ukumva ngo muyindi karitsiye afite undi mwana ukumva ngo hakurya y'uruzi afite undi mwana ukumva ngo ngamba afite undi mwana wapata reka ubone cabute makuni urumva umugabo akaragushuka mureke nawe yijemo mureke aje muri yona pa kugira abamugore we ese buriya ni abagabo b'influence abagore kuja muri onapo cyangwa ni abagore baba bikeneye akenshi abagore benshi hari abagore babishaka babwira umugabo ngo je sinkeneye kurenza abantu bana umugabo akaba akenshi umugabo iyo abishaka umugore ntaza bishaka ni karare bazakunda kubihurizaho akenshi usanga umugabo akunza abana umugore adakunza abana akenshi ugasanga umugore wakunda abana umugabo akamubwira ngo niwongera kubyara nzoguta wumva ukuntu biza bimera shitani azakora urumva ni karare uzosanga umugabo n'umugore bose bakunza abana uzusanga bari opoza bombi umwe karareba undi akararebiye kubyerekanye n'iyo topic tiwumva ugasanga umwe akunda abana benshi undi akavuga ati no jewe batanu no singomba kubarenza singomba kurenza bane singomba kurenza batatu bari enough umugore ati je nzobyara umugabo ati ndagucijose ni izo ntambara ziri mu magubu nyine umaze imyaka ingaho ushatse papa ABOY uyu ni umwaka wa 11 yeah ukafite abana 5 kandi urateganya kugira abandi benshi sinzi abandi nzogira uko bangana abimana yangeneye ese ibi ngibi abantu ntibotekereza abadukurikiye hano uri mu buzima bugoye ari muri Kenya nabyara abana babiri hano jewe amakuru yaho ntuye yahuye no kubyara ari muri Kenya hano no kwishurira babiri cyangwa umwe afite ni ikibazo ese ntivyo baba biterwa nuko avuga turiya mugabo yashitseyo nuko ari tuwe muri Australia niyo mpamvu ahatubwira gutya kugira ngo kuko nta kibazo iwabo bagira cyo kurera abana sawa reka ngusubize nawe muri Australia ko barifungishiriza iki abo ngabo tubareke nabarije bari hano aho ni ikikwereka ko nabari hano nabari muri Australia bose gituma bifungisha ari kimwe niki ari abadayimoni kuko iyo ugiye kunareba abantu babakira ahubwo bunyine nibo banga kubyara ugiye kureba donc statistique ukigaragaza abantu babakene nibo babyara cyane kuruta abakire aho abakire niki gituma badakora aho abantu babakire niki gitumye baba batabyara kandi ari bafite ubushobozi iyo school fees y'abana menerevare ntibayibuze tibabuze byo kugaburira abana tibabuze bya rent bafite n'ibitagenda nibo bavuga ko bari guteganyiriza abantu ubuzima bwiza uyu umwe nzamusigira amazu musigire ibi musigire bla 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 abana banje 3 4 5 bazasigara bafite imitungo ihagije none se igitangaje ko hariho none abafite umwana umwe kandi abananiwe kumurera nuko bumva ubushobozi bagifite budashoboka ko bokongera abandi bantu jewe mu minsi maze narashatse nasanze nta muntu n'umwe ushobora kubeshaho umuntu tibikunda umve Gabi iyo ugiye kureba budget y'amafaranga ukoresha ku kwezi akantu kose kugeza no kuri credit tuguze ukazuyandika tiwo kwemera ko ayo mafaranga yigeze agera mu biganza byawe uvuga ati tibishoboka ayo mafaranga jewe gute nayakiriye ryari ukavuga ati no ayo nama pepe ibi se bibaho ibi bibaho ko ayo mafaranga yageze mu biganza byanyu none ubunyine ko ari hehe Mungu analeta na sahani yake
kandi urabyemera ayo si ukubyemera ndi hirya yo kubyemera narabyemeye nduhe ndatambuka ngaho subiza uyu muntu nabarije utuye mu buzima bugoye udakize ahubwo nimba hari afite abana 4 none kurashaka ngo abyara abandi 2 cyangwa 5 umuntu ugomba kubyara cyane ndetse njewe kuko aho kugira ngo mbure amafaranga mbure n'abantu ahubwo nobura kimwe muri byo nimba udafite ifaranga ahubwo shaka abantu umwana azaburara imbere yawe uri se azogera harya iyi si niko imeze n'igatebe gatoke uyu munsi wanone kuri aburara urumva ariko ejo uzobuhame n'ibiryo cyangwa ko batariye n'ubugwari bwa se ni kuvuga urumva oyaye hari n'igashobora kuja gushakisha agahebura bibaho cyane urumva kandi umwana wese utabayeho neza bitewe n'ubugwari bwa se urumva uwo mugabo afite urubanza imbere y'abana be akagira n'urubanza imbere y'Imana. Nihe message uha abantu badukurikiye kubijanye uburinganire no kuringaniza imbyaro? Ubundi nta buringanire bugomba kuhaba, nta n'ubuhaba, nta n'ubuzonabaho, ni ukubabesha. Bazabesha abagore ngo habaye uburinganire, ayo ni ikinyoma. Gute? Ahubwo nibamenye yuko hagomba kubaho ubwuzuzanye. Uburinganire bwo ntibukunda, kuko impamvu budakunda nuko umugore atazogira igitsina cy'umugabo, kandi nuko n'umugabo atazogira igitsina cy'umugore. Habaye gaho uburinganire hozabaho gukaba. Ngira ngo uburinganire baba bashatse kuvuga mu nshingano bakora. Izi so mu rugo. Abagore iyo barebye bazasanga bwarabaye. Ndakubajije. Abagore iyo barebye ko uburinganire bumaze iminsi buvugwa ni imyaka irenga 20, bazabona bwarabaye. Kandi ari byo uri kwigisha. Oyaye, jewe sinza nigisha uburinganire. No, uburinganire jewe simbwemera. Jewe nemera ubwuzuzanye hagati y'umugabo n'umugore. Kuzuzanya kaba partner. Nimba koze ikinanje nkoreke. Kandi sinumve ko ari cyo ntagomba gukora mu rugo rwanje. Ariko tekeza kuvuga ngo ngiki no gikora mu rugo rwanje. Tekereza urugo rwawe, turi mu etranje. Ni wowe nyiri rugo, ni ukuvuga ngo ni wowe uri ni cyaje ikintu cyose kiri mu rugo rugo. Ariko ngo iki ngikora, ngo iki no gikora mu rugo rwawe. Hari something do, hari ibintu zanumva bitagenda. Ariko Gabi kurumva urugo rwawe cyari cyo. Erego urugo rwawe ni wowe. Hari ikintu ntokwikorera. Njewe ntokwikorera, njewe ku mubiri wanje jewe boy. Paka ngikorerwa n'undi muntu. Ngaho tanga message yawe. Abe no kwishima mu mugongo nibyo bintu biza bigora abantu benshi, uzukoresha uburyo bwose ugakoresha nagati cyangwa ikaramu. Ukaza wishima gucya kandi bikugoye. Bishaka kuvuga ngo ta kintu kigoye mu rugo rwawe utagomba gukora. Uko ku mubiri wawe hari ahantu udashobora kwikora, ariko ukazokoresha kandi ko tumuhakora. None wozurinda guhamagara umuntu uciye kwibara ngo ngo ngwino ngushime hano mu mugongo. Ibyo bikora Gabi tibikunda. Nukuvuga ngo ukorera urugo rwawe ni nk'umubiri wawe, ni wowe ubuhawe wikorera, ni wowe ubuhawe wigira neza, ni wowe ubuhawe wiswanya. Ugiriye umugore wawe neza, umugore wawe ntaruhe muri byose, mukaruhana cyangwa mukaruhukana, ni wowe ubuhawe wigira neza tujuru. Kuko birani kwivuga ngo donc wambise umugore wawe uba wiyambise, ni wewe ni umubiri wawe. Ngo nakara ko mu mara yanje, nakagufwa ko mu magufwa yanje, ngo uyu ni wenshi, niko Adamu yavuze. Uyu ni nyama zangu, ni mbavu zangu. Mke wako sio mtu mwingine wa pembeni. Mke wako ndiyo wewe binafsi. Watoto wako ni wewe binafsi. Sasa kuwafanyia kazi unafikiri kama unafanyia mwingine kazi. Tiwumva yuko abantu benshi bazaje gushaka bataramenya urwisha arico. Nakubwiye ngo umugabo utaremera kuba imbata y'urugo rwe, aracafite ikintu abura mu bugabo bwe. Ntabwo arubahiriza kuba ari responsable wuzuye. Tiwumva? Ugomba guhakikisha kuba imbata y'urugo rwawe, nibwo uzava nk'umupapa mwiza. Nuko ngaho tanga inama, nari nkubwiye ngo tanga inama kuri ubwo buringanire. Uburinganire ni bagenda hanyuma no ku buryo bwo kuringaniza imbyaro. Uburinganire bagenda bakureho, babashireho ubwuzuzanye. Bazabuzuzanya mu kintu cyose. Umugabo n'umugore buzuzanye, ntibabe abantu bakurwana, donc ntibabe abantu bakurwana ngo umugore aba ari umuntu wo kurwanya umugabo cyangwa umugabo arwanya umugore, urumva, cyangwa umugabo yumve yuko ari hejuru y'umugore we.
yumva yuko agomba kumucinyiza yumva yuko agomba urumva ntabwo ari biso ikindi cyaka bicerekeranye no kuringaniza urubyaro nibagende barekere Imana waruzi ko Gabi waruzi ko se nk'Imana ukabwira Imana ngo Imana sinkeneye kurenza abana bane Imana yonyine ikagufunga 100%. Kuko biri neza cyane kandi noneho iyo igufunze y'ubwayo icyambere iguheza amahoro yo mu mubiri nta ndwara yo guteza ntiwumva Imana yacu ni Imana yumva ni Imana ikora ni Imana yumva icyo wayisabye urumva nimba Imana ushobora kuyibwira ngo Mana si njyewe ndagusabye ngo nzobyara abahungu babiri n'abakobwa babiri ikabiguha urumva ikibazo abantu twakuye amaso ku Mana tuyishiraho ni nayo mpamvu n'ubuzima butugoye ni nayo mpamvu tumva yuko ibintu byose biri hard nico kibazo twabaye independent kandi twakagombye kuba turi muri Eden tugahidingwa n'Imana ubwayo ni nayo mpamvu ubuzima bwakomeye urebe umunsi Adamu na Eva bava mu ngobyi ya Eden nibwo ubuzima bwabakomereye ariko umunsi bakomeje kuba muri presence y'Imana ngaho uzosome bira ko araho bigeze bahura n'ibibazo kuva muri presence y'Imana kuva mu bushake bw'Imana kuja outside y'ubushake bw'Imana nibyo biduteza bino bibazo byose nico gitangira kuzana ubwenge twa bwo kumva yuko ngo imiti kwifungisha ibintu bene bizo ngibyo urumva kuko ega utangira kugira ubwoba bw'ubuzima iyo wavuye mu bushake bw'Imana utangira kubona yuko abantu babazobaho nabi kubera yuko amagambo uvuga niyo azagutsinda kandi amagambo uvuga niyo azagutsindishiriza uvuze ngo Mana sinkeneye kuzorenza abana bane uzomfunge ntagiye mu miti uzomfunge ayo nuko gufunga se yo gukorera igitangaza tiwumva abantu ni tureka Imana ikora umurimo wayo natwe dukora umurimo wacu urumva tuyihanga amaso tuyitumbire tureke kuyivaho ibibazo byose abantu babigira kuko bakuye amaso ku Mana umunsi Petero yakuye amaso kuri Yesu niyo munsi yatangiye kuzama ariko akimutumbiriye yara Kristo muruzi tiwumva impamvu tutari strong twagiye dufata tundu n'utundi tugatangira no kutudefanda nuko twakuye ubushobozi bw'Imana tuvaho dutangira kuja ku bushobozi bwacu nimureke Imana guiding ingo zacu nimureke Imana guiding abana bacu abagabo bacu abagore bacu mureke ingo zacu zitazaza banziza tugendere ku Imana yavuze uzorebe ko ari kibazo zogira mu rugo rwawe Bibiri iravuga ngo nta mwana w'umukiranutsi uzosabiriza urumva impamvu abana bawe basabiriza ni iyi urebe nimba utaravuye mu cicaro c'Imana igushakamo ntiwumva impamvu uhaurira ushaka kuraruhaurira umukristo none ariko Imana izuba rikarasa nose twebwe jewe uyu nguyu kubwira guri hari abantu benshi banyanze yuko ntari mu diaspora abakobwa benshi baranyanze ngo ntabwo nta mafaranga mfite ukiri hano none ubu nyine ndiki urumva reka mboneraho n'iyi message n'ejo nari navuze ngo nzayivuga hariya mu rusengero nk'abakobwa banga abahungu hano ngo ntabwo ari aba diaspora erega aba diaspora bo muri future naba bari hano uyu munsi n'aba diaspora bari muri diaspora urumva ntabwo bahoze ari aba diaspora nimba ushaka gushaka n'umu diaspora shaka n'umuhungu muri kumwe hano ubona mu diaspora wo muri future kandazi urumva kandi uzi neza udafitiye umutima uhagaze udafitiye uruwa utokuri kubaza n'undi muntu tiwumva hari ibintu abantu bitiranya Mana hari ibintu abantu badasobanukirwa abakene bano umuntu usuzugura umuntu ngo uyu munsi n'umukene menya ko ari wo mukire wejo kuko abakire bunyine babakire none nibo bari abakene muri passé urumva tekereza abo basuzuguye rero ngo nabakene muri ico gihe uzi ko bunyine hari abantu bashobora gutinya kumpamagara kandi baragusuzuguye ngo barasuzuguye urumva kuja kumusaba school fees Minerval akambwira ngo kuri igiki urumva abantu nibagira ubwenge abantu nibasobanukirwa ko Imana ihindura ibihe Mana urumva nimba uhaburara none menya ko utazohora uburara iteka ryose
nimba urwaye none menya ko indwara ari iziza ku muntu wese ufite umubiri hejo uzokira byo gutuma ukosana n'undi muntu wari we wese tiwumva nimba ukenye none menya ko ubukene atari karande man nakubwiye ngo abakire b'uyu munsi nibo bari abakene muri passé bisobanura ngo abakire bo muri future nibo bakene ba none none notekeza nusuzugura umukene none kandi ejo ari uzoba ari future ari uzokuzana amashanyarazi wanyu ari nawe uzishura abuzukuru bawe ishuri ari nawe uzozana ikigo cy'amashuri wanyu waramusuzuguye uzokwirwa he nusanga ari uyobaye ako karere ari we meya waramusuzuguye waranze kumweza fizi y'ukwezi kumwe cyangwa y'umwaka umwe kandi wari ubifitiye ubushobozi uzokwirwa he kandi ico gihe niwe uzobora umukene iwazo wari umukene wawe warabaye umukene abantu nibo bamenye kugendana n'ibihe abantu nibo bamenye kumanaginga ibihe bya kudutwara uko bishaka uyu munsi ngo nimba uri umukire ngo wamukandagira abakene kandi wirengagiza ko ari wowe wari umukene mu bihe byashize tiwumva kuba mu diaspora niki nothing shemwe biza binantera n'isano no kuvuga yuko ntuye muri Australia Australia igira gute shende umunyabzura amaraso yanyu ntabwo ari amanya Australia kandi birampagije sinangombwa kuvuga ko muye muri Australia kugira ngo bigende gute kuba muri Australia kwanje bigira gute si mwisi ahubwo ni na mwisi ni nayo simbi kurutingi turimo hano bunyine tiwumva rero njewe mba mfite ibintu byinshi numva nobwira abantu boy kuri iki kintu waruvuze c'abakene bagira gute iyo story hari ubuzima hidden story ufite aho ngaho yo muri ubwo buzima kuri we wadusangiza ni byinshi cyane ni byinshi kuko nigeze kuba mfite ipata rimwe banko dusangiza kuri ubwo buzima kuko urabuvuze kandi ubuvuga hari umuntu ubwumvise oya buriya umuntu ufite ubwenge papa ni umuntu udasuzugura umuntu muri present kubera iki kubera yuko ntazi future dusangize kuri background yawe story yawe iri behind fueling akivyo urumva je nakuze ndi imfubyi tiwumva kandi umwana w'imfubyi aba afite ibibazo byinshi tiwumva kuko ntabwo aba afite umuntu umushakishiriza urumva umuvyeyi aba areba ibintu zo mu rugo ariko hari ibindi byinshi nabo biba bimugoye ku muntu w'umupfakazi tiwumva kandi noneho nta yandi mahitamo kurabyumva ubukene twabuciyemo cyane ariko kandi kubera ko twari kwizeye Imana nta wigeze aje gusabiriza ariko ibibazo bigenda bigera ku bakene twabinyuzemo intambara z'abakene twazinyuzemo igisuzuguro c'abakene twakinyuzemo urumva ibyo byose tibiza bibura ariko se n'uyu munsi iyo page yarabumbwe urumva niyo mpamvu ugusuzugura none ngo umukene ejo azabura hakwirwa ejo uzasanga hagusaba azoza kena ananirwa kugusaba kuko azi ibyo yagukoreye abantu ni bamenye kubana n'ibihe kandi abantu bamenye ko ibihe biza bihinduka kurumva papa abantu bamenye ko ibihe biza bihinduka abakobwa cyangwa se abahungu banga abakobwa ngo barabana hano ngo saba diaspora ngo nabo mu Rwanda nabo muri Kenya ngo nabi Burundi ngo nabo muri Uganda ngo nabakene menya ngo abakene bo muri present nibo bakire bo muri future wabaye imfubyi ungana gute ndi muto cyane sinzi namakuru yeah kiri muto mu myaka mito yandi wibuka papa wawe yo kutagira ubwenge tiwumva rero abantu nibasobanukirwa ibyo bintu iteka ryose nusobanukirwa ibyo bintu gabi ejo hawe hazoba ari heza yeah nk'umwana w'imfubyi niki kintu cakubabaje cyane mu buzima nk'umwana w'imfubyi nuko utabona ibyo nari nkeneye yeah zonyine ikintu cyambere cyambabaje